Indvuna yelitiko letempilo impunga Lizinkosi imukela yona-ke le mishina kubo-ke baseMelika. Emsebentini bokadze-ke ubanjele khona-ke esibhedlela lesikhulu esikhona-ke eMankayane. Ivetile ukuthi banghulumende welive laKaNgwane bayabonga kakhulu kulandzela ukuthi tinkhomba tiyaveta ukuthi mdlavuza kwesibeletho sabomake uhamba embili etibalweni tebantfu labashiyako ngesifo sabomdlavuza. The donation of the cancer screening and treatment equipment to Mankayane Hospital and Good Shepherd Hospital, AHF in Matsapa and Stobela, is of great benefit to the Kingdom of Eswatini. Upgrading these facilities into centers of excellence will help Eswatini to save a lot of money as government will be able to utilize this and ensure that there are no delays in treatment of cancer. You will agree with me that late diagnosis and treatment results in poor outcomes and sometimes loss of lives, yet it is expensive to treat. Lusiba likhulu welive yaseMelika Jean Moloni uthithe banghulumende weMelika bayathokota ukuthi seloke bayachubeka nokubambisa lona-ke ilive laKaNgwane ekutheni kuliwe naso-ke sifo se-HIV and AIDS kanye-ke futhi naletinye-ke tifo etihambelana lalesifo se-HIV and AIDS kulandzela ukuthi baba baningi bomakele bathola sona kule sifo samdlavuza zibeletho lona-lo-ke leligciwane le-HIV and AIDS. The U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR, in collaboration with the George W. Bush Institute, the Joint United Nations Program on HIV/AIDS, Merck and Roche, are investing financial and technical resources to improve access to quality screening and treatment services through the Go Further initiative. Le mishina ke lethule uhulumende welive laseMelika ingabita-ke imali engetulu kwa7 million emalangeni. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel Gary Carlos nacela Impilo Dlamini siseMankayane.